uyu tudutangaza tw'utuntu bazana abantu tutazi batureke tuje muri ville hari abafite beki muzana amakamera mushireho amuguruke tubona umuprofeta avangirwa hari ibintu yigeze kuvuga biri ibyo ubu niwe twavuga ati yavangiwe yahora hanura ibintu byiza bigasohora bikaba mu nyuma agahanura ibindi nibigire aha bayavangiwe ariko mu gihe agenda aterateranya utuntu akatuvuga ntidufate na hamwe nitwigere tuba ntiyavangiwe ahubwo ni kamenzi wari uzi ko hari amashikanwa n'amaturo benshi dutanga mu rushengero yandikwa mu gitabo cyo mu rushengero erega hano mu rushengero uko dutanga ibigira 10 n'amashikanwa bakatwandika amazina bakandikaho nimero si kugira ngo badusengere kugira ngo tutabitanze bazaza badutesha umutwe baduhamagara ese mbibarize ni deni tubafitiye buryo umuntu mutesha umutwe ngo kutaheruka gutanga kimwe mwicu niba atagitanze yahombye niba yagitanze arunguka ko tureke kutumena umutwe muhamagara umuntu ngo kudaheruka kugitanga ngo byagenze gute nibikureba ntago ari ibintu byo kumuhamagara ibi mwuzuzi bitaba mutwandikamo amazina si kugira ngo mudusengere kugira ngo muzoze mureba ngo runaka kadaheruka gutanga ntago ari mwe mwaduhaye akazi umuntu atanga umutima w'ubikunze atanatanga kabireka profete nawe agagara ari imbere Imana ikeneye costume Imana yambara costume niyo hari imbere ngabakristo mwese ngo murebe ngo mugurire ngo pasiteri wanyu ngimodoka aguca ko yameze gutese yadugije fimesi za muka climatiseur muramukije muri ville kuko ntabamenye muri bande uririmbiwe Yes, bakunzi ya Gatech TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwe mwese mukomeje kudukurikira wowe no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntangwe gukora ikiganiro misi yose ndakubwira ngo ntucike intege kuko gucika intege ni intambwe imwe guys isubiza inyuma umuntu utangira gushira mu bukene bw'ubuzima bwawe bwose rero iyo watanguye ikintu ukabona ni ciza senga Imana akora cane ibisigaye byose birikora oya ntivyikora uragira umwete no kudacika intege yendi ngaha rero mubizi ni mignonne kuri ya Gatech TV ukabutagira subscribe guys sinzi ico rindiriye kubera ko twama twabahaye ibintu byiza cyane rero nabugire subscribe no munsi ngarutse ubugira kandi ndi yaranza kuvuga uko avuga natumiye mu invite mwakunze byarantunguye none sinzi ko mukunda nko mwamkunze rero ko mwamukunze nanje ndazi nifatanye nawe kugira ngo dukomeze kubaha ibintu bimeze neza. So let's go reka tumuhe ikaze asubira turamutse ubugira kandi murakoze kunyakira ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo amazina ni Bahati Israeli ndumuvuga butumwa bwiza haraza bavuga ati ni umusore canga se arubatse ndabukinze tubabarire mwabakobwa mwarabukinze mu byumve none ariko ndira ko banavanga Imana bakorera simwe nkuko mukanya nariko ndabyumva je nkorera Imana ibyagiye mu ije bizima n'abasirafi bakayiramya Imana ibangukira gutabara nabiri butinde ikagendera ku baba ry'umuyaga sawa mashobora gukomeza mukavuga amazina y'Imana kugira ngo bikomeze kuryoha nasoje yego sijya mbere dukanye ikiganiro nagenda kubaza ntarateba feedback wabonye ikiganiro cagenze gute twakoranye ubwambere mu biganiro byose nakoreze ku ma TV agiye atandukanye haba no mu Rwanda ni ikiganiro nakoze nkabona feedback nziza nkabona ibyo navuze bose baravuga ngo yes nta numwe basi yavuze ngo ivyo vuga sivyo ababonye ko atari byo ntibiriwe batera komate bari twari twabasengeye nukuri ni sawa komantere ni nziza cyane baranadukurikiye kandi ni byiza kandi ikintu mwumvishe arico zamureka kumva yuko umuntu uzi muzinanye kwa gikora kandi uzi kana amafuti nguca umushigikira ahubwo wavuga ati sico ahubwo ikibazo iyi minsi tugira umuntu ashaka niba ari mugufi ntuvuge ngo ari mugufi nimba ari muremure jara abantu bambwira ngo ndi muremure nkumva noneho ndiko nsaba Imana insubize hasi gatoya bashaka urumva tuvuga ibintu byirabura ko byera tuvuga ibyera ko byirabura basi ibintu bitari byo nibyo bibashimisha kuko nawe bakubwiye ngo uri mugufi nawe ukabireba ukabona uri mugufi nawe koko ukabibona bakubwiye ngo urakenye nawe ukibona ko ubwo bukene wikumva ko ukumva yuko ari ibindi bintu bikomeye ugasanga uwo muntu uri kuramwa kubera ko yakubwije ukuri yego niyo mpamvu navuze atabanya kuri tugira shooting
kandi wowe wasanze kuri Agate kuzifise nasanze ndazifise none nasanze ndazifise kandi ni byiza kandi bagire kwaje cyane wenda abantu bakunda kuvuga nabi benshi n'aba Facebook kwera baba baguze utumega twa make none ugiye kuri Facebook shaho ho barakwirenza werindi muga nivyo jewe mpanda ari biganiro kibari kimwe kikaja kuri Facebook kikaja no kuri YouTube wagende kuri YouTube ukasanga message bavuga ati ego me vraiment iyi message like ama feedback ama commentaire ugasanga barakwishimiye mugabo waje kuri Facebook kabantu ibi bimwe navuga kuri YouTube cyayi bampinduriye nibyo baruzi ko beshi urumva YouTube ntibabanagiyeyo abafite tumega twa Facebook bakaja bavuga ati reka ndatubyaza umusaruro ntume ntukana none iki naje gutahura muri abantu tuba tuvuga benshi barakiriye ama Facebook bakitwa amazina y'abakobwa ego cyangwa sanga bafite amazina menshi bakiriye y'abakobwa n'ay'abahungu umuntu akagira Facebook cuma akavuga ati niba shaka ikiganiro bavuga ibi nzoja ko ndabatuke urumva kandi ari wawe ndi yihinduye izina ugasanga ni profete runaka ariko yitwa Nadia ako kantu kananirengeje barabimenye niba mu commentaire za Facebook sinzitaho kubera ko nzari muri babandi bihinduye ego reka tugende no munsi kuri debate y'umunsi turi mu kiganiro like kiganiro twakoze la fois passée mugabo bijye bintu like umuntu wese ashaka kuba tahura yarabona ko hari hakantu akavuga ati okay ibi bintu umuntu ariko aravuga nivyo vraiment atiriwe like araja yibaza ibintu byinshi so uno munsi ndashaka ko tubandanya sujet mugabo mu yindi like tubandanye ico kiganiro ariko mu yindi nzira okay tutarabandanya azi Imana irema ijuru n'isi yakoresheje ijambo yavuze ati ntihabe hisi no ikoresha ijambo iyo umuhungu yashimye umukobwa kugira azojana inkwano abanza y'ijambo ari umuntu urabona bagiye bava gusaba ijambo mugiye gusaba ijambo ijambo niryo ritangura ibindi bikaza nyuma rero nanje kenshi nkunda gutangiza ijambo ry'Imana tweta tuganira kadusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice 15 ku murongo w'9 aravuga ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu sawa ntabwo ndi buritindeho ariko impamvu abantu benshi ubona basenga bagasa nk'aho Imana itabumva aba ariko barasengera ubusa kuko ngo amategeko bigisha ari amategeko y'abantu ni igihe turimo aho basigaye umuntu atumira umuvugabutumwa akamutamika ibyo aza kwigisha cyangwa akamubwira ati vuga gutya cyangwa akavuga ati ku rushengero rero ntitubanye neza uze kuvuga ibintu ijambiri ibintu bikomeye kugira ngo urumva kugira ngo runaka uze kumukomeretsa nawe byumve ko ari we washatse kuvuga urumva rero n'amategeko y'abantu niyo mpamvu hari amadini ahari ugasanga ngo niba umukobwa mudasengera hamwe ngo ntabwo mwobana kandi mwese musenga atamupagana ariwe ugasanga ya dini riravuze ati n'umwana wawe bwite agiye muri bariya mudasengera hamwe ubukwe bwiwe mubutashe tuzobahagarika urabyumva urumva ni ya mategeko ni za nyigisho z'abana b'abantu ni ya mategeko y'abantu ico kintu ziko vuza arico kuko ni wambwira uke kubera ko mutemera bimwe nimba noneho byari bikwiye yuko abaprote niba ari abapentekote ari nabaki bagomba kumva yuko bahisemo nimba umuntu yarakirese umwami n'umukiza niba umuntu yemera amazi menshi wahita utohuriza hamwe twumve yuko ari byo ariko twumve ko bari yari abapagani noneho bagahita bitwaza ngo nta kwifatanya niba ari n'iki ngo niba ari abacokoranye ngo niba ari biki ariko sibyo byari bikwiye umukobwa none se abakobwa babo baze barasazira iwabo ngo ni kubera ko ataronso mwishengeri wabo niyo mpamvu ubona abo muri ayo madini benshi usanga bifite imyaka 60 atarubaka kubera iki baramubujije ngarindiriye uwo niyo mpamvu noneho abandi bagategereza ngo kugira bazagende kubaka ngo ni Imana ngo izagira iki ngibabwire cyangwa ngo umuprofeta aze agenda bimubwira rero twari ko turavuga kuri iri jambo rero benshi ko baragendera ku mategeko y'abantu kuko nta kuntu wambwira je nawe nimba twakundanye ngo dupfe ngo nuko ngo je ngo sengera mu idini runaka nawe udasengera muri ririya sibyo ibyo ntitwabiva kubera twese Imana yawe niyo nanje nemera nimba tumaze kubimenya ntago twobipfa rero benshi bagira iki inyigisho bigisha n'amategeko y'abantu numva nanovuze ibintu numva ibintu biri
like vyari muri deba kandi nkumva bisigaye mu buryo like nanifuza rero no munsi ndashaka ko tuja kuri deba yacu uravye like ibintu biriko biraba uno munsi umuntu akaza just kugira ngo abantu bamukurikire ashizeho agatwiko kanaka canke aravuzeho buzz yego ugasanga yifatanije hari umuntu yasiguye yakoze ikiganiro la fois passée reka avuga ati kera umuntu w'umuprofete n'umuntu yaba ari mu kinyegero yaba ari ahantu hinyegeje uvuga Imana imubwiye ikintu yanyeguruka agiye kuvuga ico kintu nyene hari avuga ati mu ntaririya genda uhanurira abantu ibintu bizoba ntago yabeshe ubwo umuntu akaza ariko ubu n'amasari goma muhura yambaye amakabutura muri ville kabutura muri ville muhura yambaye ikabutura muri ville kandi akavuga ati jendi profete yego kandi atagenda muri sport kubera iki benshi basi barashaka nko kuba abastar kubaka izina sibyo niyo mpamvu navuze ati benshi bakunda kwirarira yego bakunda kwivuga ibyo bakoze n'ibyo bokora ariko ntibakunda kuvuga iby'Imana yakoze iby'Imana yakoze ntabyo bakunda kuvuga niyo mpamvu bavuga ati je ndasengera abagwayi bagakira ugasanga ku bamfishi banditseho ngo abagwaye kanseri abagwaye imitima kandi ugasanga nawe aragwaye abagwayi bakabitondagura byose urabyumva Imana ntivuga ibintu iza gukiza ahubwo mwese muraza muza tugasangirira hamwe iki ijambo ry'Imana yo nacaje no ko ari nk'umuntu usanga abari nko mu Kayanza akavuga ati reka ngende akavuga ati reka mfate itike yanje ngende nadakira muzoye musubiza nadakira itike bazoye musubiza rero nisi ko byari bikwiye mwe muze mwandika ibyo pana kudondagura ngo ibi ngibi Imana ishobora gukiza canga se ntibikize byose pana kuza batera abantu murare uwo mwaka ntugiye kurangira bazababwira ngo abantu barajabutse barambutse ngo n'umwaka udasanga ese mbibarize abo bambukije kuri bonani ishize mugeze hehe ngo tubakurikire nangwa muracari ha muko ivyo bintu nivyo vrema bazi ko ivyo bintu kuvuga ari byo abandi ukwezi gushize ngo kwezi kubitangaza umva je mbyutse mu gitondo ndi muzima kera igitangaza kirabaye kuko harabapfuye ariko umuntu ahengera ukwezi ngo n'ukwezi kudasanzwe ngo n'ukwezi ko kubyara uko 9 noneho ngenda ngivukira amezi 9 ngo none ariko ibintu bagenda baterateranya byo kugira iki byo kurangaza abantu nibaza ko noneho abantu nawe nyine ubwawe urashobora kwihanurira we ntushobora kwihanurira umunsi wawe ukavuga ati no munsi ko mbyutse bimeze uku ndaza guhura n'iki wowe nyine ukumva nyine ureka urabyihanurira wowe nyine ubwawe muri wowe byoshoboka ukihanurira ibyiza kandi akanwa k'umukiranutsi kararema sibyo byo watuye ibintu byabasha kugira iki byabasha kuba nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ururimi ni rwiza abarukunda bazotungwa n'ibyo gwama bazotungwa n'ibyo gwama niyo mpamvu ururimi ugomba kugira ibyo uruvugisha ugakunda kuruvugisha ibyiza kuko nuvuga ibibi ruzokwama ibibi nibyo uzosarura nutabisarura ukiriho abana bawe nabuzukuru bazobisarura kandi ibi bintu tuzana kuri social media dukwiye kubiberamo amaso urazi ntibisibama oya ntibifudika bigumaho ntibisibwa urabyumva bigumaho nukuvuga ngo ba bana bazodukomokaho bazoza babira niyo mpamvu dukwiye kuvuga ibintu byubaka muri rusangi abantu pana kumva ngo amazina yacu akomere isi amazina yacu gukomera hano ku isi mu ijuru batatuzi bimaze iki ese kuba twobibyamamare hano ku isi ibyo byose tuzadukereya nk'ibyo tugenda twivuga tukabi like hariho nabo numva bivuga ngo jengo nashatse ngo mu bantu bakomeye uye bose se ugushaka ari igitangaza se uko ushaka mu bakomeye ubwo igitangaza we nuko ushaka mu badakomeye kandi ukomeye Nigitanga cyangwa Imana ikagukomeza mu gihe wari utarukomeye mu gihe utarukomeye apana ko Imana ikagukomeza je n'urugero nk'ubu nko gushakana n'umukobwa wa mu bakire je no harura yuko ubundi umuntu akenshi akarondera ibyo adafise sibyo umuntu arondera ibyo adafise kuri we hariho n'ababa bakurikiye wenda n'urugero akavuga ati turakundanye bigenda uko byose ari ikibazo twebwe tugira cyane aba profete je ndagukunze nza mbeshera Imana ego sha mbabwire mwa abantu
gutereta ntibatereta mu mwuka gutereta zo tureka kubihuza no mu mwuka kandi ikindi naco antreta ukiri ngaho nyene hariho umuprofeti w'umwenzi je nabandi bakarura ku baprofeti kubera ko nanzi ndamaze guhura nabo bakakubwira utuntu nyene sometimes uvuga ati iki kintu kivuye ku Mana cyane amarangamutima yiwe ukumva umuntu akubwiye ngo yahuye n'umukobwa je mukobwa mugenzi wanje yarigeze kumubwira sha Imana yambwiye ko ari ko kandi ko Imana yicuki nanje sinje ngaho ngo mparire ni mwiza pe kandi arasenga fanga Imana yambwiye avuga ati nje hari agende subi kubwiye ko navyanse kandi akamwumva ko kabimubwira mugabo la fois passée non numvise umuprofeti nyene yabivuze ariko aravuga ngo umukobwa babanye ngo ni Imana yari yabimubwiye ngo bagihura nyene ngo yavuze ngo Imana yambwiye ngo niwe tuzobana niko ndeba aribo basenya ingo keshi kuruta abapagani kandi zika profeti weje atagore bafise we je ndiko ndavyumvira beje usanga atabo nabo babafise nabo bavuze bamwe usanga babanye nabi reka twigire dukomeze ntacu ibyo nye ntawo bimara ubumva yumvise shaka dukomeze ahantu havuga ngo reka hari abantu benshi nabonye kuri Facebook bavuga ngo ninzigo mu bafitiye daba yaramamaye canke ibyo yabikaravuga ugasanga reka yitiranya nkuko namwe muri ko mwikika mukiza mushaka ngo kumudugira ku mazina yabo umwe muri ko murabagwanya icambere aba bose twe tuvuga aba profete ba fake nta muntu asumbya kugendera mu modoka nta numwe asumbya kugendera mu ndege sibyo kugira ngo mbe ko nashaka kumudugiraho nta n'uwusumbya kwinjiza amafaranga mu kazi nkora kandi sindakavuga kuri social media kugira ngo ndakamamaze sibyo kandi niyo modoka yivuze bibaye ngombwa kugira ngo bumve ko tudashaka kubariraho amahita sibyo nje namuzanye banange muze mu ikindi muri abo bose aba baprofete tuvuga ubu nta mu profete yantanjeje kuja kuri social media nta wabintanze muri aba profete ko turavuga nta wantanze je kuja hehe kuri social media nta wabintanze sibyo nta n'uwurira indege inshuro nyinshi muri aba profete kundusha nta kwezi gushobora gushira ntafashe voyage sibyo kandi nta nubwo tubipostinga ngo baduherekeje ngo baje kudutegera ariko kira sigitangaza nubundi umuntu ibintu ari bike akunda kubyerekana biba bihari tubavuga ati ariko none n'ubu naguma postinga nagiye baje twotinda tukabiruha mutinda mukabiruha ariko ubu ndashobora kugenda nazona postinga agafoto kandi cyangwa se yakake ariko twebwe kugira ngo twemeze abantu ico ngico ro nkibasubije kubera iki ntibagire ngo dushaka kubariraho hit cyangwa kwiyemera ikindi naco je ntaca n'office ntaca n'office weko turakorana iki kiganiro ntago wanyishuye ababireba nta bufasha ko turabasaba cyane ngo ko ndamamaza ikintu runaka nakapfa niko ndamamaza akazi kanje sindi ko ndakamamaza ko ndatanga message kugira ngo ishikire umuntu wese igushikiriye wumva atari yawe utayisanzemo yizinguje ugunye muri puberi hari abanyirayo baraza kuyakira sibyo harabira baraza kuyakira ariko ntibumve ko dushaka ko badugirako kuko nubundi twaraduze by the way sibyo kuko umuntu nimba ataja kurya kuri abo ngabo cyangwa atanu warabwira ngo ngurira amazi ariko twebwe muri abo harabo tuzi twayaguriye kandi bariho bari ubuzima bubi by the way sibyo rero ntibazobyume ngo dushaka kubagira iki kubatwikira ahubwo nibace bugufi bavuga ari ababesha ibintu bavuga ati twarabesha basaba imbabazi none bahita bareba aba profete n'abapasteri bukuri baze babasengera kuko ahantu byabereye bibi nimpamvu ubona hari akajagari k'abaprofete burya abantu batekanye burya batekanye nta no kuzobabona ku masocial media nibyo je mpanda boss ndikuvuga ngo ndiko ndamushigikira hari apotre Nabarike Vesi Bomana sinzi ko ari umuprofete sinzi no umuntu namagenda ahantu henshi ari bikorane byiwe usanga birimo isuku mugano uzopfa mubonye ngo reka atanga ibiganiro nigeze no gusaba ibiganiro mbwa ivyo by'ibiganiro sibyo bintu byangu bibaho cyane pe urumva akaba bikunda none hariho nabandi akantu kose bakoze video nagiye gufasha video ubundi abantu bafasha bakashira ku ma video bakanabyerekana simvuze ko bataba bafashije nukuri ni byiza barakoze gufasha ariko birasaba ko bazawufasha kugera kuri level aho bafashije n'abantu bitaja kuri video nabonye ariko hariho nabonye Modeste yari karazura abantu bapfuye umuntu ngo yari yapfuye inde yamuzuye
Modeste none ngo ntiyamuzuye ngo umuntu yamuzaniye ngo yapfuye mbona bariko bamufata video mbona ariko arahema genre karazura umuntu ariko yamuguye mu gituro hariya nyemo mumva indani yari yapfuye mbese ngo yari yapfuye nanze tuje kumwereka undi yapfuye iri joro amuzure nanje nazirase kuvyemera kandi ibyo bintu sinovyemera icambere muri famiye yabo kuva atangiye kuba profete ntihabuze umuntu yapfuye benshi binavyo baja ku makamera kwa Imana iratabana nese ntazi ko hari ibintu yakora bimwe yakora ibintu sometimes akavuga ati ebana ugasanga ati ngo yazera azara ngo se wenyine ngo yari yapfuye ego ndabyumva yamuze atari wenyine yari yapfuye ariko yaramufiteho ikintu runaka sibyo kandi noneho ibibaza benshi by'ibitangaza aho abaprofeta asigaye bashinga urushengero agaca agenda muri vira agatoragura abantu ati mwe muze kuzana atangira gusenga barazana kamera mwikubite hasi kwero abarundi benshi umusengeye ntiyikubite hasi ntiyemera ko yabohotse niyo mpamvu ubona abaprofeti bashiramo ingufu niyo mpamvu ubona bashiramo ingufu kugira babahinde urabyumva cyangwa se akagenda agazana abantu b'imuyinga bakabagurira beki muze kuza muzigenderaho murazita uyu tudutangaza tw'utuntu bazana abantu tutazi batureke tuje muri vira hariho abafite beki muzana amakamera mushireho amuguruke tubona hari akantu simbize kavuga kuri live ko ivyo bintu bishobora no kuba biba Ngabo kandi yakosoye kandi nemeye yose abantu bose bose Imana yabo bafite Imana yabo imwe izo mana mwe muri ko muravuga uzi ko ari twe tuvuga we yabivuze yavuze niba ari wa mu profete Modeste no reka avuga yavuze ngo bafite Imana yiwe ngo siyo twebwe naciye nko mamasha navuze ati ubwo nibyo uradutsinze bafite Imana yiwe atari y'abarundi twebwe dufise twayamanitse ariko ni Imana ibesha sigura ngo nta birenze ndabona bafite Imana yiwe kirumvikana gusa ni fake iyo Mana ni ya fake byumvikanye urumva rero ibyo byose bagomba kugira iki kubimenya ariko mwabantu waruzi yuko uri kuvuga izina ry'Imana neza ukarivuga neza ari kamamara Imana nayo ihita nawe kwamamaza kuko warivuze rikamamara rivuga ati mwana yanyamamaje nkuko reka nanje ndamwamamaza ko turiko turashaka kwiyamamaza niyo mpamvu abantu Imana yahaye impano yaduhaye impano kugira ngo tuyikorere tuzikoreshe mu nyungu z'Imana ariko twese siko byagenze sibyo hajya mu bastari baririmba ni ubungubu n'indagezweho reka basi mvuge uyu musore yitwa canga se uyu Melanin boy okay reka mvugu bajya impano bazihawe n'Imana zo kuririmba ariko ntibazimwe kuzikoresha mu gukorera Imana niyo mpamvu Imana iraduhereza impano kugira ngo tuzoyikoreshereze mu kwagura ubwami bw'Imana rero hariho benshi bahita bakoresha mu kwagura ubwami bwabo sibyo bako baragura ubwabo niyo mpamvu no mu maprofete haraba Imana yahaye impano y'ubuvugishwa ariko bakagura ubwami bwabo babwagura gute bako barashakamo amafaranga ugasanga umuntu aracakodesheje agasare agaca yubaka inzu y'umuriyaridi ntabanze kubaka urushengero ntiyubaka urushengero kuko nta nyungu abifisemo akarubaka ubwami bwiwe agahita agura n'ikimodoka niba ari kivewuti bya bindi azaza agenda agaca ku bantu bakavuga ngo umukozi w'Imana aragiye kuko iby'ishengero ntibimureba ubasigaye bavanga isengero ngo ni irya Kristo ngo twebwe ntitworitindaho cyane sibyo hamwe umupasiteri hamwe mu rushengero urumva kabisa ikimodoka akagira n'inzu yubatse amafaranga menshi mu rushengero kugira bagure iyi microphone agakoma induru ishengero rigure ngo mwitange itangira microphone kugira ngo bigende neza cyangwa umuntu ngo ashobora kugura microphone umuntu ashobora kugura kamera ariko we akaragura ibintu yiyubakira kandi akomeza ko Imana izoguha umugisha nibyo erega akakantu bakamenya ko gutanga Imana ntabwo tuyiha kugira ngo iduhe ahubwo iduha kugira ngo dutange ntabwo ari twe tubanza kuyiha tubabarire Imana ntabwo iduha kugira ngo dutange ntabwo tuyiha kugira ngo nayo izaduhe ahubwo iduha kugira ngo twebwe tuzotange ariko mu rushengero babwira ngo zanira Imana muzobisarura bibaye byinshi gutanga ni byiza ariko watanze mu buhe buryo
wari uzi ko hari amashikanwa n'amaturo benshi dutanga mu rushengero yandikwa mu gitabo cyo mu rushengero. Sawa. Erega hano mu rushengero uko dutanga ibigira 10 n'amashikanwa bakatwandika amazina bakandikaho nimero si kugira ngo badusengere kugira ngo tutabitanze bazaza badutesha umutwe baduhamagara. Ese mbibarize ni deni tubafitiye buryo umuntu mutesha umutwe ngo kutaheruka gutanga kimwe mw'icumi niba atagitanze yahombye niba yagitanze arunguka ko turavuga ko tumena umutwe muhamagara umuntu ngo kudaheruka kugitanga ngo byagenze gute nibikureba ntago ari ibintu byo kumuhamagara ibi mwuzuzi bitaba mutwandikamo amazina si kugira ngo mudusengere kugira ngo muzoze mureba ngo runaka kadaheruka gutanga ntago ari mwe mwaduhaye akazi umuntu atanga umutima w'ubikunze atanatanga kabireka ariko si itegeko. Irugero abanyafrika turasenga cyane tukavuga no ku ndimi turazivuga pe ariko ikintu tudakora ni ugutanga mu buryo bwo kugira iki bwo gufasha abantu. Abazungu basenga gake ariko ikintu cyo gutanga baguma batera imbere. Rero mu gihe umuntu gutanga bimurimwo nukwiye kumuhamagara ngo kutazanye kimwe mw'icumi nibaza ko kandi utatanze amashikano bagiye abantu batanga dime kubera ko nibaza ko ikintu baranini bahagarara ko ari bigira 10 nibaza ko iyo yitanze kubera ko babimubwiye ntabayitangiye Imana mwijuru n'ibyandikwa mwera muri bijya bitabo byo mu rushengero mwijuru nibaba babyanditse kuko ntibabitanze Bibiliya tubwira ngo tuze dutanga n'umutima ukunze dutanga ikintu umutima wacu wakitubwiye. Je ndibukara mu profeta yambwiye ngo Imana irambwiye ngo ico kirato ngo ukime iguhe ndamuha ikirato amubwira ati yo Mana yisabira irashonje siyo Mana yisabira ije imbere y'abantu ngo mpereze ikirato ciwawe igihewe Jean kirato we wambaye ukimowe ngo ndakimuwe nabwira ibaze umbwira ati bro kakarato kawe nagakunze kame hako tureke kuzatuza ibintu byose tureke kuzatwifashisha Imana tuyibeshera ngo niyo tumye ngo ngitubwiye ngo dusabe ikintu profeta nawe agagara ari imbere Imana ikeneye costume Imana yambara costume niyo hari imbere nk'abakristo mwese ngo murebe ngo mugurire ngo pasiteri wanyu ngimodoka aguca ko yameze gutese yadugije fimesi za muka climatiseur umuramukije muri ville kuko ntabamenye muri bande uririmbiwe nese birakwiye kuyobora nta mutazi canke umuntu wawe ndi muri abandi nyene batanga kumva nyene batanze bamwahamagarira gutanga donc ukugira ngo uzomuhe lift ukazenda kubaza urinde umva amashengeri wako bro erega muri ibi bintu tuko turakora umurimo w'Imana erega ibi dusenge twirukana abantu nk'abadayimoni sivyo Imana izatubaza erega intambara dufise siyo kwirukana abadayimoni mu bantu ahubwo intambara dufise niyo kwirukana abatwebwe muri twebwe nico kibazo ko nukuri nawe kuvuga ngo wasengeye abantu ngo bagize iki ngo bikubise hasi kijya sigitangaza no mwijambo ry'Imana biriyo abavuga mwami se batanga abantu ngo bazuzango naduze imisozi myinshi nagize ibintu mw'izina ryawe ibyo ntituzobirisha azavuga ngo mvimbere urabyumva no bishatse kuvuga iki nimba Imana yaraduhamagaye kuyikoresha biratubwira ngo tuyikorere mu kuri no mu mwuka biyonshika je ngakora icaha sibyo biratubwira ngo tukiri mw'isi dufashe ibihe mu ntambara intambara aho tugira tugwana n'isi n'umubiri na Satani ariko gaba ko barabwira abantu ngo mwese ngo umubiri ngerega ngo mwaratsinze ngo no kugwara ntimuzagwara profete numvije avanga ngo je ngo kugwara ngo sindabyumva neza kandi hari ijambo rivuga ngo uyu mubiri ugwara numara kubora hari nabo bavuga zabona Imana gwimwe muyanjira komeye mara umuntu mufatiye mu byaha none rero no mu Kristo undi no mu escro no mu isoko barabizi ko ari mu escro haravuga ngo ibi byaha dukora ngo ni iby'umubiri ngo umwe muyanjira komeye oya natanga kuvuga mu ndi yasaze izo sindi niza abadayimoni turagowe urabyumva niyo mpamvu hari ibintu rero tugenderamo canga se abantu dukurikira bitari bikwiye ni gihe turimwa umuntu atahanuye naho weruka umuntu ari umuvuga butumwa hirya dusanga weruka yari umuririmbyi weruka yararirimba mu minsi mike byarangiye yabaye profete rero ibintu byose kubera babonye ko ari byo bitwiye yego noneho niba ari umurimo dukora w'Imana buri kintu cyose tuze tubikorana urukundo tuze tubikorana urukundo nimba twakurikiye
abantu runaka batwigisha tumenye ukuntu tugomba kugenda nuko tugomba gukora iki kwitwara. Okay, nibaza ko ngaho umuntu ashobora gutahura yatahuye. Ndashaka ndakubaza ikibazo ca nyuma like ejo tunasozererako no muzi muri uruvangirane rw'ibintu wagihereka ariko numva wakidevelopye mu buryo genre butari umuntu adashobora kuba atahura ubwo nyene. Hari ikintu wavuze cyo kijanye no gukundana ko mukobwa n'umuhungu ukumva genre nkaje nikundiye umuhungu jewe ko ndakijijwe nsengera mu bakizwa mugo mungu dukundanye asengera muri katolika canke ndi mu Pentecote. Nabizi nyene tumeze twe ba Pentecote tuba turi abantu nyene bikwije tuba turi abantu badasutse tuba turi bari naturel tukuru hama nkacamura no mu poroti wo mu yandi ma eglise tujya tuzi zitandukanye ndiko nirinda kuvuga mu izina nimwe kasanga oyaha bagiye abantu ntibakijijwe bagiye abantu nubwo n'ubudumbi bwabyutse jo ugasanga bakwimye umuhungu wewe mwarahuje mwarakundanye kubera hano sengera wewe kubwawe as umukozi w'Imana ubivuga kwiki kubganje twari dukwiye nimba twaramenye Imana twese n'urugero twari dukwiye gushakana nabo duhuje ukwemera twemera Yesu Kristo umwami n'umukiza sibyo yego twemera umubatizo wo mu mazi menshi tubihurijeko sibyo rero mu gihe ibyo bintu tubihurijeko duhuje kwemera sibyo ariko kandi mushobora kuba ku rundi ruhande mudahuje kwemera mukavugana ati ese je uzonyemerera ukwemera kwanje ndakugumane nawe ugumane ukwawe ico gihe ready ko nimba ntari mu Pentecote twa Pentecote cyo dushinja wumva woza tukasengera hamwe mu byemera nibyo cyangwa se muri kimwe bamwe muri mwebwe mukareba niba muvuze ati tugomba guhuriza hamwe tukaza duteranira hano nabyo birashoboka noneho mu gihe bishoboka byose ni hagati y'abantu bagize iki bakundanye ariko pana ngo bibaye igicibwa icambere ntiyagiye ku mupagani wawe ndataramenya n'Imana bose barasengaga ahubwo icabyishe ngo nuko mudasengera hamwe ko batagushoreye ko batagize iki mutagiye muri ryatorera abandi ngo kugira hajya bagomba gusengera buri gihe akaba ari byo bintu bumva bogira iki bogenda cyangwa se ariko bobikora kagasanga isezerano ryawe shagibereye hari anyewe nawe ngo badadi bande ubu benshi nibo birirwa birukaho kugira ngo bababwire ati mugabo wanje ari ariko ikindi naco mbere n'umuntu ntiyara kugira mwemeraho giti ciwe ese kare mwemeraho mu kivunga like umuntu umweje ikintu kimwe natahuye iyo umuntu asenga hari ukuntu Imana ishobora kukubuza nka je kazi kambuza ati ntidusure gusuka mugabo bose ntibimubuze nibyo birabaho cyane ibintu biba bivanye birabaho gose niba nkubonye wambaye ipantaro sinoca nka turubanza waruzi ko hari amadini menshi ikizobakoraho kizotuma batabona ijuru ari ugukata imanza voilà gukata imanza wakakubona gahita kubwira ngo ntuzajya mu ijuru kandi Imana akaba yoje urabyumva noneho tukibagirwa ko natwe kera twari abapagani ese uko Imana je yaminduye we runaka yo kunanira ko ahinduka ikindi naco nige jambo ry'Imana rivuga bati like ni mu bwami bw'Imana muzosangayo babandi mwita abamaraya wowe nta kantu wumva muri wewe kagusigara mu mutwe wawe icambere wenda kubera ukavuza uko reka ndakavuge mu ijuru hazaba ibitangaza bitatu ego me vraiment icambere we kuzokwisanguriyo yo Mana cyo zowe gitangaza cambe kandi ndaciteze urabyumva ica kabiri kuzobure wawe ndi wavuga ati uyu muntu mu gusenga ni danger ararenze ukazomuburayo ica gatatu ukazosanga rero wandi avuga ati iki ni uyapfuye agenda uyu mukobwa twari tuzi n'ahantu aparika ntahantu azoja ukazoza umusangayo rero mu gihe umuntu agihumeka icambere ntukamucira urubanza ahubwo ikibazo nuko tuza kwibigisha kugira ngo tubagorore bavuge ibintu bizima bagaca bavuga ngo tubaciriye urubanza kandi noneho ukibona ko umuntu akubwiye ibintu nibaza ko udaharira cyane ubundi ni nka kwa kundi nabivuze niba tuvuze umuntu akuvuze ibintu biri byo ari amakosa hinduka niba kuvuze bitari byo birabitubwira ngo bazodutuka
bazotubeshera ibinyoma byinshi bavuga ngo nimuze munezerwe muzonezerwe cyane batuka bakabavumagura nibyo muze munezerwe rero ikibazo twebwe tugira ikibazo twebwe tugira nk'abavuga butumwa si kindi abatubanjirije bavuga ubutumwa bategwa amabuye none ubu twebwe ngo batuvuze twasaze ngo batuvuze kutuvuga gusa twasaze neza ngo ntimukamvugeho ubundi bo bareka kukuvuga rega ikibazo si uko bareka kukuvuga uri umuvuga butumwa ubwo ikibazo kubera iki batakuvuga uhari mwo kimwe nuvuga ubutumwa bwiza uzogwanya n'abatabushaka nuvuga bubi ababwanka nabo bazokugwanya bavuga ati ibyo bintu uri kurazana kurayobya abantu ntabwo bakwiye kuza ubutumwa bwo kuyobya abantu tukwiye kubwira ubutumwa abantu bagarurira hehe kuri Kristo sibyo niyo mpamvu rero twebwe tugenda mu ruvange muri rusange ko turafana ntabwo turimo gukunda ko turafana bavuze ubutumwa ariko ntiturimo kubakunda hari umuntu afise abafana kandi ari umukozi w'Imana birabaho ariko ibyo bintu sibyo umukozi w'Imana ntibakwiye kumufana akwiye kumukunda nimba wabonye ibyo wavuze babishimye mucumenye inzira utumberamo nimba wizoze babigaye kandi no nta ndurivugira ubusa ribavuga ngo nibyo urabyumva bavuga nta ndurivugira ubusa nimba ari musozi namba ari imusozi ndakuvuga ngo nimba uvise umuntu je inge nawe utaye uwo mugani hariho uri kuvugira induru ngaha umuntu ko aravugira izinduru swate yasaze ariko yivuza ko yasaze nibyo ica kabiri ashobora kuba agize ikibazo ndakuvuga ngo nduru irinzi ivuka kandi ukumva ko bivuze ari benshi fais attention kuko sinibaza ko niko kuri rero benshi tubigenderamwo mu kutamenya ariko ibintu tubona turimo kugenderamwo bitari mu nzira nziza dukwiye kubireka erega icyo Imana yanka twese gakwisiga twacumura ariko umutima wocumura ntuwigarure ahubwo ukamushigikira cacaha wakoze ukaguma ugushigikira ko ari byo kandi atari byo aho ngaho ba waguye burundu rega nizogaze tunavuga kuri kamera ngo profete runaka nguko yavuze ibi ngo yavangiwe oya umuprofete avangirwa hari ibintu yigeze kuvuga biri ibyo ubu niwe twavuga ati yavangiwe yahora hanura ibintu byiza bigasohora bikaba mu nyuma agahanura ibindi nibigire aha aba yavangiwe ariko mu gihe agenda aterateranya utuntu akatuvuga ntidufate na hamwe nitwigere tuba ntiyavangiwe ahubwo ni kamenze ni kwa kundi batubwiye kuri live ngo rega ngo uriya ngafise Imana yiwe reka turangize mu kurangiza turagiherezako neza twari iminota n'ibiri ninde mu Kristo mwiza like we as evangelist ashaka kuvuga ati jewe umukristo mwiza sikuvuga ngo kuko je nibaza ko like iyo turavye muri Ancien Testament ibintu byagenda biba kera twarabona neza ko abakozi b'Imana ba kera bakora amafuti menshi ba Dawidi kandi tukatuzi ko abanyenkomezi tugiye kuri ba Abraham barakora amakosa menshi kandi twari tuzi ko ari abantu Imana yatoranije mu buryo buri special uno munsi abantu hari igihe umuntu yibaza ati je ndagira intege nkenda ko ricaha uno munsi nakoze ikicaka naka gasanga maybe ico gishaka kiriko kiramukonda na mu mutima we nyine aravuga ati okay ndabihebye ndagoye wowe kubgawe umukristo mwiza weza ko umukristo inde ameze go umukristo yoba mwiza canga se mwiza muri rusange ni wa muntu yokora icaha akagira wa mutima uciye bugufi kavuga ati Imana ikicaha nakoze mbabarira sibyo basi afise umutima wo kwihana akavuga ati iki kintu cabaye sibyo ariko ikibazo nuko bamwe batabana twigisha tubwira yuko ngo uyu muntu w'inyuma ngazabora ngo nta kintu bitwaye rero bariko baratuyobya ariko mu Kristo mwiza yorangwa n'umutima ugira iki uciye bugufi akemera ati Imana mbabarira waruzi ko iri jambo mbabarira abantu batinya kurivuga ni indomi 9 ariko umuntu kugira ngo arivuge ukamenga bamuteretseho ingunguru y'amazi akandika amapaji 5 urabyumva rikaza ritunanira nimba nanone mu bakristo n'ikindi kintu kizatuma tubabeza n'imbere y'abantu twebwe nitwite ngo bose batwemere na Yesu bose ntibamwemeye sibyo nitwite ngo bose bakunda ibyo tuvuga na Yesu ntago bamukunze bose yatugiriye urugero rwiza Yesu niwe yatubanjirije aranduhumuriza atubwira nuko tugomba kwitwara ikirenze kuri ibyo n'umukristo agira urukundo biravuga ngo nubwo wavuga indimi nk'iz'abamarayika utavuga urukundo byose ni pfabusa ariko twebweho urukundo rwaragiye
urukundo rwaragiye muri twebwe. Nidushaka kuba abakristo beza tuzirinda ibyo byose. Dushaka kuba abakristo beza, aho impamvu ubu ngubu abakristo beza bagoye no kubabona, umukire apfushije umuntu tuja kumuherekeza turi benshi, ariko umukene ariherekeza. Umukene niyabyara arihemba, ariko umukire kandi dusengera hamwe, umukire abyaye tugenda twese kumuhemba, ariko wa mukene ari hasi ntabwo tumugarukiraho, arihemba. Rero ibyo bintu byatuma dutakaza bwa bukristo bwiza, kuko atari urukundo twagaragaranyije. Umukene agwaye, pasiteri ntaja kumuraba, nja kureba wa wundi akomeye. Hari ukuntu iterambere iminsi hari ngo ibifi binini, ibifi binini nibyo aza kuraba, dufite utoya nta kintu tumubwiye. Ico gihe bigenda bititura gwa rukundo muri twebwe. Kera umuntu yari ifata akaja kuramutsa umuntu, ariko ubu twavuganye kuri telefone ngo birakwiye. Niyo mpamvu abantu ushobora gusengana n'umuntu muri abagenzi, mugasengana umwaka umwe 2 3 5 utaramenyiwe, ntakuramukanye. Ntakuramukanye. Urumva ni ikintu cagiye gitakara kiva mu bantu. Ariko dukwiye kuba abakristo beza, tukarangwa n'urukundo, tukarangwa no kubabarirana, tukareka guta umwanya ku kintu runaka ngo iki kintu cagenze gute. Kubera uko duta umwanya, sibyo? Umukristo mwiza kandi ntago nokumva bamvuze ngo nje kwisobanura. Niyo mpamvu mbivugiye muri iki kiganiro. Niwumva hakoze ikiganiro bamvuga, ntuzombwire ngo bishure. Oya, uze wewe nyene. Nta nubwo nzonabishura. Uzurabe basi kubyo bavuze. Nzoraba kubyo bavuze, kandi sinzatanga ndavuge ngo ngiye kubishura. Oya, hari igihe kubyo bazabavuze ari uko babyumva, kandi ibyo bumva sino bibakuramo. Bazoze babyakira uko. Kandi abantu nabo iyi minsi turimwo basigaye baza ubwenge. N'abantu n'urugero bumvishe ibiganiro tugenda dukora bitandukanye, nakijya kiganiro bakunze, tukabona nta muntu bose bashigikiye. Nibyo byari bikwiye. Kwera nibi gushigikira iki umunyamafuti. Nimba jenje hano kuri social media nkavuga ikintu runaka, niba tutagihurijeho, urumva ikibazo tugira nuko atavuga ngo yewe ngo rega ngo na runaka ngo nawe ngo ntiyera rega. Urabyumva? Ariko mu byera ko rega ntituri ko turavuga abakozi b'Imana ngo bagire ngo turiko ngo turagira ngo ibintu bakora, ahubwo dushaka inyigisho yo kubarigisha zitarizo zihure basi n'ijambo ry'Imana, bazireke kuyobya abantu, ahubwo tugire twisunze ijambo ry'Imana. Nibyo bizodufasha, kuko ijambo ry'Imana niyo mpamvu n'abakristo wese dukwiye kuba maso. 1, tukwenda kwisomera ijambo ry'Imana. Ica kabiri, wowe ikintu wemezanya n'umutima wawe ciza ugikore, udategereje ngo profete umutima wawe ukubwira ati kora iki kintu, kumva uragikoze. Urugero, jarigiye ngenda nkanyura ku muntu yasabye lift, nanyura ku muntu nkagenda nkakomeza nkagenda, umutima ukanyankira, nkongera nkakata, nkagaruka nkamubwira ati tugende, kubera iki wa mutima wanje wabyase. Ariko umutima wundi akami, hari umugani azavanga kandi akami k'umuntu n'umutima wiwe. Umutima wawe niwo harimo ibyo bintu byose, sibyo? Erega nabo bakwiye kwikosora bakagaragara neza, sibyo? Bakikosora aho kugira ngo uzogira ishengero ryuzuye abantu uri kurayobya, ahubwo wogira umuntu umwe mu ishengero uri kurajana mu bwami bwo mu ijuru. Katugushimiye cyane. Nawe mwakoze ntabirenze kuri ibyo. No hanyuma turahari, tugenda tuganira bisanzwe. Singomara ko twavuga byinshi kandi ntibyoza bishira. Ntibyoshira kuko biba ari byinshi. Abadukurikiye nabo Imana ibaha umugisha, baba bakoze gufata akanya kabo bakaza kurica no kugira ngo badukurikire. Imana iba blessing kubagira n'umugisha ukomeye. Norangiza kuri akagambo nababwira ngo ibikomeye uri kuranyuramwo nico gipimo gipima abagukomeyeho nyakuri. Imana ibaheze umugisha. Sawa murakoze cyane.